Habasonko is about De3 3retwa Guo is the Premtobre president for the Brothers and Sisters Association. Yankoshe nsema De3 Guo social media na share wasi resource waba wiki mo oyaza Tyrone Magai oya Rastafarian oko achimota was not honom na school nature there the Rasta dinti onyaza wo bejino wo honom na was asam no court ma court kada wanjino emokotro oko school honom na watro ne wasi ewie no na resource be ya wa pass a pass ye papa ma yankoshe zokodo hit obinium and evan Edolia. We know. Onye nem kofu kakra o checking the results na o results no na o dezin 8 A's straight and now o score ye ma menje wa dwenchwe mfa dem nsemi ho Samuel Bundi or say we prove when you are wrong na each there adwen onye itiri or say knowledge is not here it is inyim no nyimzie wono onfa utiri hu asem hu baby a into no ono so na za was a big and most Gina or say or your message kese paz ma hono ma work exercise nkofo wo rasta another wo dreadlocks wo hono timu abra in get to know them in hu won ye into no check-ins seconds or say rasta for wo chrome congrats bro into no so na was a big na Yejina hwa ye gudo a yereka school samno ma yenkonko share oye letter bia obebopo mu social media na nipocho letter no yenyim nipocho letter no panipa ne pedo remain anonymous na zo opedo cho nyinara nye de oyaze ohiam boaza ma abofra baby na da abofra yoreka na asemi nizinizi Evans mpono watro ni bi si ewie na wenye school o presec na abofo no ko school ni GH school no o tema na za opedo che o right up tintin nyan de abofo no enye school ma ni teacher sefo abomozen wa hwe sika ato abofo no ne prospectus nyoma no dwunyinara za ma no nanso no bata na o wona ba no ogina ho pintim do nyaza obohwe ma na ba no akọ school Sunday asoro okono ni dizi enchane de o wada na ba no okọ school bebre intino be mu akwedu la oye memo nkobie mumpono o cheda asorism God's kingdom at last intino wa bomozen dan ko bepe sofo no nan konye na kan nanso no still onkoye man intino o yaza or Ghana education service de wombrum na womboboan intino ma menje wa dwenchwe mfa da minsemi ho Daniel Otabokumsen or say then why allow him to also Bobisa then say school no onyeza no ko primary JSS ho kaye then Oliver Kwansa or say into 2023 ya year ko 2024 so ibinum wadawa wadwendaba the school in ya na yakopon hu ye mobile na boy no wontum na wonjinin free zorukom no mame esi exu or say Jesus cry I sad boy or say Jesus cry no raho into no so naza or the bang ma yankon share district levels election or called no yaza honoma isi tutu ishada o honem biye no oyaza da mukofo no wojinje ni nyinara no wo chirema isi wanyaze cry Sunday is bana wo ye in a lorry fair was ama hono kofo nka wo fon konko to abamo no ni nyinara ahye odwirebe ma yente is awake enkanya dia breakfast dia si ayawie ma ye stew amede emu egum se ma me no ofaye kura do odaye ho no ofaye enkanya dia amede mu no kura be gu stew nim ma nya de mu ya gu stew yi ma wie jollof na meye na me so amfa mu na gu stew nim anka stew ni sini be na mu na kofra ne de etwase ye di na kaba na de me ya say me ye koko kakra eni nuane se de be ya o mo behwe awocho so ma me no de be ma wo na bo de me si wo no me hu se abato na emaso enti me pija si abontia na amanfo tugu so fum ye enti me ka mabo nyina aye me origin na for ambato no na wo chem da isi wa hon won papa ma menje wa dwenchwe amfa adam nsemi ho
mano na poku ono ze asam no oye ne sro papa ochirima eka abefie papa ntino laughing emojis no wasese we gudie yara osanda ono ze o shares okodo honum na oye ne sro Ambrose o se election na wada ne barbecue ya wo ze gujado a woru tonia another wolizia ntino Ghana is a funny country o se Ghana kroa ye ho yesro ye papa ntino Ambrose also na adwentra o the belchema elections no waten the barbecue na ye ka elections semi ya na ye nkohwe amanfo a wo tebrebe na tebrebe honom no oyaza onyimpa akwakoyin as assembly man no na oye owufo kunafo no toto na no mayente is okay. Yes. Yakupon Oshahon. Yes. Amen. Baby, amen. Oye papa wewu na manfo atwamba ma no na yer na yetene nka no mamenje wadwenchwe onfa da mi nsemi ho king mega ose na what's the point of what to man nyimpa wewu ose how can a dead man stand for election no point no pa de obi a wewu tum na ojina for election a holy Lydia ose now bibiara possible Ghana now everything is possible bibiara possible but the sorry na bibi esi Philip insure or say mpono the election results ni tum ho there atasafo no krampo no enyaza obotum na why bibiara zama ho ntina wotoma owufo into no baby ma yedu no ma yenkohwe video of the day achok confirm Joshua mkasa fie club okay mami nyina na me okay ba chere me kwa china me bisa no wodi mu sha nya jai ka ba chere aze dina me hu boni ye adi meza so bolo ngolo zene ye na bezo boni wala afros no fellas so bolo ngolo zene ani wala kai sudu It's a den no person kaso meba what's what got free last time awa kwem kroma ya e ko full style anti ona fi ba chan ukwa wa why are you pa and I say what's what we are eti be na so nyimi mo no so bolo ngoro zene ntino ha na medidi echogo no muzibe season ya da fanto do ajo ase wa no chwa